Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwamuntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika no ku isi yose muri rusange. Twongeye kuba ikaze muri iki kiganiro. Ubwashyize duheruka barimo kutubwira ibihugu 10, ariko uhereye ku gihugu cya 20 mu bihugu bifite igisirikare gihambaye ndetse kinakomeye gusombya ikindi gisirikare icyo ari cyo cyose mu bindi bihugu byose by'isi. Gusa twagarukiye ku gihugu cya 11. Uyu munsi tugiye kwibanda noneho ku bihugu 10 bya mbere, duhera ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Nje mugiye kubana n'intwari Sangwa Jean Aristide. Mbibutse ko iki ari kiganiro Le Monde Histoire. Ubusanzwe ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cya Turkiya. Turkiya ifite budget cyangwa se budget ya miliyari 18.2 z'amadolari. Umubare w'abasirikare ni ibihumbi 110 n'abasirikare 500. Ibifaro ni ibihumbi 3,778. Naho indege z'intambara ni 1020. Amato y'intambara yo ni 13. Igihugu cya Turkiya nicyo gifite igisirikare gikomeye mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterranea. Muri raporo ya Credit Suisse ni ibihugu 5 gusa birusha amato y'intambara igihugu cya Turkiya. Iki gihugu cyafashe uyu mwanya kubera umubare munini utari muto w'ibifaro ndetse n'indege z'intambara kibitseho. Iki gihugu kandi ni umunyamuryango w'ibihugu bishyigikiye ikorwa ry'indege z'intambara zo mu bwoko bwa F5 zikorwa na Amerika. Munyemere tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cy'Ubwongereza ikizwi nka England. Gifite budget cyangwa se budget ya miliyari 63.5 z'amadolari. Umubare w'abasirikare kibitseho ni abasirikare ibihumbi 146,980. Ibifaro ni 707. Indege z'intambara kibitseho indege 936. Amato y'intambara yo ni 10. Nubwo iki gihugu cy'Ubwongereza gishaka kugabanya ingabo zacyo kuri 20% hagati y'umwaka wa 2010 ndetse n'umwaka wa 2018, iki gihugu kizaba gifite ubushobozi bwo gutanga umusada mu bya gisirikare ahariho hose ku isi. Igisirikare kirwanira mu mazi kizwi nka Royal Navy kirashaka gutangira gukoresha ubwato bitiriye umwamikazi wabo witwa HMS Queen Elizabeth mu gutwara indege 40 zo mu bwoko bwa F-35B Joint Stealth Fighter. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cy'Ubutaliyani. Igihugu cy'Ubutaliyani gifite budget cyangwa se budget ya miliyari 34 z'amadolari ku mwaka. Ni mu bijyanye n'ibya gisirikare. Umubare w'abasirikare gifite ni ibihumbi 320, naho ibifaro ni 546. Indege z'intambara ni 760, naho amato y'intambara kibitseho na 6. Igihugu cy'Ubutaliyani cyaje kuri uyu mwanya kubera kugira indege nyinshi z'intambara ndetse n'amato y'intambara. Iki gihugu kandi gifite ubwato 2 bushobora gutwara indege z'intambara. Urumva ko nacyo kitoroshye. Ku mwanya wa 7 reka tuhasanga igihugu cya Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyepfo murayizi, ifite budget cyangwa se budget ya miliyari 32.3 z'amadolari. Umubare w'abasirikare kibitseho ni ibihumbi 624 ndetse n'abasirikare 465. Ibifaro ni ibihumbi 2381, naho indege z'intambara kibitseho ni 1012. Amato y'intambara yo ni 13.
Koreya y'Amajyepfo yisanze nta yindi nzira yakwifashisha yirinda ubushotoranyi bukorwa n'abavandimwe babo aribo Koreya ya ruguru. Ni ukuvuga Koreya y'Amajyaruguru bahitamo kugira ibifaru byinshi, indege z'intambara ndetse n'amato y'intambara no kugira umubare mwinshi w'ingabo. Kandi iki gihugu kinazwiho ubuhanga bwo kurwanira mu kirere ku buryo kiza ku mwanya wa gatandatu ku isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Ibi bikaba ari nabyo byagishize kuri uyu mwanya wa karindwi. Igihugu cya gatandatu tuhasanga igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa gifite budget cyangwa se budget ya miliyari 32.3 z'amadolari mu bya gisirikare. Umubare w'abasirikare kibitseho ni ibihumbi 200 n'abasirikare 161. Umubare w'ibifaru ni ibifaru 123, naho indege z'intambara ni 1,164. Amato y'intambara yo kifiteho na amato 10 yonyine. Ushobora kwibaza uti n'ukubera iki igihugu cy'Ubufaransa cyaje ku mwanya wa gatandatu? Igihugu cy'Ubufaransa gifite umubare muto w'abasirikare, ariko kikaba gifite abasirikare bafite ubuhanga buhanitse kandi bafite ubushobozi buhagije. Ni nayo mpamvu cyashizwe kuri uyu mwanya wa gatandatu. Icyo gihugu gifite ubwato bwo gutwara indege z'intambara buzwi nka Charles de Gaulle. Kandi iki gihugu kikaba kizwiho kohereza ingabo zacyo cyane cyane mu bihugu bya Afurika, by'umwihariko ibikoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa ibyabaye koloni yabo, ni ukuvuga ahaba havugwa amakimbirane. Nanone kikaba kizwiho no kurwanya imitwe y'iterabwoba. Ndabizi ukomeje kugenda wibaza uti ese ubundi igihugu gikurikiyeho ni ikihe? Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde gifite budget cyangwa se budget ya miliyari 50 z'amadolari. Umubare w'abasirikare kibitseho ni 1,325,000. Ibifaru kikaba kibitseho umubare w'ibifaru bitari bike, kubera ko cyo kibitseho ibifaru 664. Indege z'intambara ni 1,905, naho amato y'intambara ni 15. Kubera iki se iki gihugu cy'Ubuhinde cyaje ku mwanya wa gatanu? Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Gifite umubare munini w'abasirikare, kikaba kirushwa na Amerika n'Ubushinwa gusa ubwinshi bw'ingabo. Iki gihugu kandi gifite umubare w'ibifaru byinshi gikurikira Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Iki gihugu kandi kikaba gifite intwaro za nucleaire. Bikaba byarimo bivugwa ko kugera mu mwaka wa 2020 Ubuhinde buzaza mu bihugu 4 bya mbere ku isi bifite igisirikare gikomeye. Kubw'ibyo bikaba biteganijwe ko mu gihe kitazwi Ubuhinde bwamanuka bukaza ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cy'Ubuyapani, Japan. Ubuyapani bufite budget cyangwa se budget ya miliyari 41.6 z'amadolari. Umubare w'abasirikare ni 147,173. Ibifaru ni 678, naho indege z'intambara kifiteho zikaba ari 1,613. Ni ukuvuga ngo amato y'intambara yo gifite ni 16. Ariko se ni iki cyatumye iki gihugu cy'Ubuyapani kiza ku mwanya wa 4? Mu bifatika igihugu cy'Ubuyapani kigira umubare w'abasirikare uri hasi ugereranije n'ibindi bihugu byose twavuze haruguru, ariko icyo gihugu kikagira ibikoresho bya gisirikare bihagije. Muri raporo ya Credit Suisse, iki gihugu cyashizwe ku mwanya wa 4 kubera amato menshi y'intambara gifite. Ubuyapani bufite amato 4 yo guheka indege z'intambara. Ayo mato akaba yaragenewe gutwara kajugujugu z'intambara gusa. Iki gihugu kandi usibye Ubushinwa, Amerika ndetse n'Uburusiya, nta kindi gihugu kikirusha indege z'intambara. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cy'Ubushinwa, China.
ni igihugu gifite bije cyangwa se budget ya miliyari 216 z'amadolari mu bijyanye na gisirikare. Umubare w'igisirikare kibitseho gifite miliyoni 2,333,000. Ibifaru ni 9,150, naho indege z'intambara kikaba kibitseho indege 2,860. Bivuze ko amato y'intambara yo ari 37 yonyine. Igisirikare cy'Ubushinwa cyazamutse vuba cyane no kwiyongera k'ubushobozi mu myaka mike ishize. Nicyo gihugu gifite abantu benshi ku isi, kikaba ari nacyo gihugu gifite umubare w'abasirikari benshi ku isi. Iki gihugu kandi kiza ku mwanya wa kabiri ku isi nyuma y'Uburusiya mu kugira umubare mwinshi w'ibifaru, kandi kiza ku mwanya wa kabiri nyuma ya Amerika mu kugira amato menshi y'intambara. Iki gihugu kandi cyashize iterambere mu gisirikare ku buryo cyabaye igisirikare kigezweho mu buryo ubwo aribwo bwose mu kurwana hakoreshwa tekinoloji, nko gukoresha mu kurwana hifashishijwe tekinoloji, nko gukoresha amakombora arasa kure ndetse n'indege nyinshi nshya z'intambara. Ndabizi wowe unyumva muri aka kanya ugize amatsiko yo kumenya ese ubundi hagati y'Uburusiya ndetse na Amerika ni ikihe gihugu kiza imbere y'ikindi. Gusa uretse kwiraza inyanza ndetse no kwirengagiza urabizi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Uburusiya. Uburusiya bufite bije cyangwa se budget ya miliyari 84.5 z'amadolari. Umubare w'igisirikare ni 766 n'abasirikare 55. Ibifaru ni 15,398, naho indege z'intambara ni indege 3,429. Amato y'intambara yo ni 55. Gusa ibi birashoboka ko bishobora kuba byakugoye kubyumva, ariko dore impamvu Uburusiya bwashizwe nyuma ya Amerika. Igisirikare cy'Uburusiya kiza ku mwanya wa kabiri ku isi, turabyumva. Iki gihugu kikaza nanone ku mwanya wa mbere mu kugira umubare w'ibifaru byinshi, nanone kikanaza ku mwanya wa kabiri mu kugira indege nyinshi z'intambara nyuma ya Amerika, kandi kikaza ku mwanya wa gatatu nyuma ya Amerika ndetse n'Ubushinwa mu kugira amato menshi y'intambara. Ingengo y'imari yongereweho 1/3 kuva mu mwaka wa 2008, kandi bateganya ko bazayongera kugera kuri 44% mu gihe cy'imyaka 3 iri imbere. Iki gihugu cy'Uburusiya cyerekanye imbaraga gifite no hanze y'imbibi zacyo, cyohereza ingabo zacyo mu gihugu cya Syria, kikaba kinafite inshingano zikomeye zo kugarura amahoro muri icyo gihugu. Ikaze ku mwanya wa mbere umwami w'ibindi bihugu byose kuri iyi si arurema mu kugira igisirikare gikomeye ndetse kinahambaye bitambutse imitekerereze y'ibindi bihugu. Icyo nta kindi na Amerika, ikizwe nka USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ifite bije cyangwa se budget ya miliyari 601 z'amadolari. Umubare w'abasirikare kibitseho ni 1,400,000. Kikaba kibitseho ibifaru 8,888, indege z'intambara ni 13,892, amato y'intambara ni 72. Utise birashoboka, gusa birashoboka kuri iyi mpamvu ikurikira: hamwe no kugabanya ingengo y'imari ku gisirikare cya Amerika, icyo gihugu ntibikibuza gukoresha miliyari 301 z'amadolari zigenda ku mutekano kurusha ibindi bihugu 9 bikiri inyuma, nk'uko Credit Suisse yabyerekanye. Iki gihugu cya Amerika kirusha ibindi bihugu umubare munini w'amato atwara indege z'intambara, kikaba kinafite amato 10 n'andi 3 cyateganyaga ko azongerwamo mu mwaka w'2020, ugereranije n'Ubuhinde burimo gukora ubwato bwa gatatu busanga bubiri bari basanganywe, bukaba buza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite ubwo bwato. Amerika kuba ifite indege nyinshi z'intambara iri muri imwe mu mpamvu zituma iza kuri uyu mwanya wa mbere. Ikaba ifite tekinoloji ndetse ikaba yikwije igisirikare gifite ubumenyi buhagije ndetse bunahambaye.
Ikigeretse kuri ibyo nanone ni uko Amerika iza ku isonga mu kugira intwaro z'ubumara ku isi. Ndabashimiye buri mwese twabanye guhera mu ntangiriro z'iki kiganiro, none tukaba tugize ku musozo. Njye mwari kumwe yari Intwari Sangwa Jean Aristide, naho ubutaha. Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwamuntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika, no ku isi yose muri rusange. Della nostra volontà attesa dello spatico della vittoria.